Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi rya Amerika mu Burundi murayumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, mu Rwanda murayikurikira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya. Dore ingingo z'ingenzi muziyagize. U Rwanda rurarega Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yateguraga kurutera. Bimwe mu bimenyetso byabonetse i Goma byagaragaje yuko hari igitero cyari giteganyijwe mu bihe biri imbere. Hari intwaro nyinshi zoherejwe, hari ubuhamya bw'abasirikare ba FARDC bafashwe. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, ni mukanyero mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Hagati aho intambara hagati ya FARDC ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 yageze no mu ntara ya Kivu y'Epfo. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gufunga USAID, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, muguma aho ngaho hafi. Nk'uko nari maze kubibabwira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USAID ishobora gufungwa. USAID ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko kuyihagarika biri mu migambi yo kugabanya ingengo y'imari y'igihugu ikoresha, rero leta ikoresha. Eugene Mukankusi araduha inkuru. Ibi ni nyuma y'uko umuherwe Elon Musk atangaje ko we na Perezida Donald Trump bemeranijwe gufunga iki kigo. Ibyo bihuje n'inyandiko yakwirakwijwe mu bakozi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press byatangaje ko Elon Musk kuri iki cyumweru yanditse ku rubuga rwa X ati USAID ni umutwe w'abagizi ba nabi, ni igihe cyayo cyo gupfa. Abakozi ba USAID bavuze ko abagera muri 600 guhera mu ijoro ryakeye basanze badashobora kwinjira muri mudasobwa z'iki kigo. Abagishoboye gukoresha izo mudasobwa bakiriye email y'ikigo ivuga ko hashingiwe ku mabwiriza y'ubuyobozi bw'ikigo, inyubako y'icyicaro gikuru ifungwa ntihagire umukozi uyinjiramo kuri uyu wa mbere tariki 3 y'ukwezi kwa kabiri. Ibyo byose bibaye nyuma y'uko Elon Musk avuze ko yavuganye na Trump ibijyanye n'imfashanyo y'Amerika n'ikigo cy'Amerika gishinzwe imfashanyo n'iterambere kandi ko bumvikanye ko bagomba kugihagarika. Nyuma y'imisoro mishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ku bicuruzwa bituruka mu bihugu bituranyi, President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika araganira kuri uyu wa mbere na mugenzi we wa Mexique, umutegarugori Claudia Sheinbaum, na Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau. Uretse Mexique na Canada, imisoro mishya iri no ku Bushinwa. Ibi bihugu bitatu nibyo bya mbere ku isi byohereza ibicuruzwa byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo yo ibona ibihomberamo. Niyo igura byinshi kurusha ibyo yoherezayo. Urugero, guverinoma ya Amerika itangaza ko ikinyuranyo cy'ibicuruzwa Amerika yaguze muri Canada n'ibyo yagurishijeyo mu mwaka ushize w'ibihumbi 2024 kigera ku madolari miliyari 55. Ku byavuye n'ibyagiye muri Mexique mu bihumbi 2023 kiragera ku madolari miliyari 153. Naho ku Bushinwa ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguzeyo mu bihumbi 2023 biruta ibyo yagurishijeyo ho amadolari miliyari 279. Ejo bundi kuwa gatandatu Perezida Trump yatangaje ko ibicuruzwa biva muri Mexique na Canada bizajya bisora 25%, naho ibiva mu Bushinwa bigasora 10%. Ayo yose aba yiyongera ku misoro isanzwe. Mexique, Canada n'Ubushinwa nabo bahise batangaza ko bagiye gusoresha kimwe neza ibicuruzwa bagura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika noneho tunyarukire muri Uganda, aho guverinoma igiye kohereza urukingo rwo mu cyiciro kigeragezwa rw'icyorezo cya Ebola mu murwa mukuru Kampala. Eugene Mukankusi aragarutse. Kuri iki cyumweru umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi kuri virusi cya Uganda Pontiano Kalebu
yavuze ko abahanga mu bya siyansi barimo gutegura amabwiriza y'uko doze zirenga 2,000 z'urukingo ruri ku rwego rw'igeragezwa rwo gukumira virusi ya Ebola bivugwa ko yaturutse muri Sudani zigomba koherezwa. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS yavuze ko doze z'urwo rukingo zirimo kugenda ziboneka hakurikijwe amabwiriza y'igerageza kugira ngo hasuzumwe imikorere yarwo ndetse n'umutekano warwo. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press bivuga ko nta nkingo zari zemezwa zibasha guhangara virusi ya Ebola yaturutse muri Sudani. Indwara ya Ebola yahitanye umuforomo wari woherejwe ku bitaro bikuru by'i Kampala. Uwo mugabo yapfuye kuwa gatatu ushize kandi abayobozi batangaje icyorezo cya Ebola ku munsi wakurikiyeho. U Rwanda ruvuga ko rufite abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira intambara ya rugwirira iturutseyo. Koko rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe arahakana ibirego bya SADC ivuga ko izi ngabo z'u Rwanda zica abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika, hanyuma Nduhungirehe rero avuga ko leta ya Kongo yari ifite umugambi wo gutera u Rwanda. Iki kiganiro yakigiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Muri ya nama y'abakuru b'ibihugu ba SADC hari ibyavuzwe bidahuye n'ukuri, ariyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda yasohoye iriya tangazo mwabonye. Ibyo bavuze rero nuko ngo ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Kongo ngo kwibasira ingabo za SAMIDRC ndetse ngo no kwibasira abaturage. Ibyo rero ni ikinyoma cyambaye ubusa, kandi nabo barabizi neza. Ingabo z'u Rwanda ntabwo zibasira abaturage ahubwo zirabarinda, zibarinda muri za operasiyo zo kubungabunga umutekano z'umuryango w'abibumbye ndetse n'izindi operasiyo hariya muri Mozambique, majyaruguru ya Mozambique ya Cabo Delgado. Ni u Rwanda rufatanyije n'ingabo za Mozambique rurinda hariya kandi rwagariye umutekano mu gihe abandi byari byabananiye. Rero kuvuga yuko ngo ingabo z'u Rwanda zibasira abaturage ni ikinyoma cyambaye ubusa kidashobora kwihanganirwa. Kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zibasira abaturage, bavuga ko zibasira abaturage aho zinyuze, bavuga ko zibasira abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashaka kuvuga hehe? Bashaka kuvuga iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi nabyo ni ikinyoma kuko twibasira abaturage. Niko nguko babyanditse muri paragrafu ya 4 mu gika cya 4 cy'imyanzuro y'iriya nama y'abakuru b'ibihugu ba SADC. None se mwebwe nka leta y'u Rwanda nzi yuko mwavuze yuko mwafashe ingamba zo kwirinda, ibyo by'ingabo ziri muri Kongo byo murabyemera? Twebwe twavuze ko twashyizeho ingamba zo kwirinda kubera ko izo ngabo za SAMIDRC zagiye muri Kongo ku butumire bwa Perezida Tshisekedi gufatanya n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kurwanya M23 no kurwanya leta y'u Rwanda. Kuko ndagira ngo mbibutse yuko hashize imyaka 2 Perezida Tshisekedi avuga buri munsi yuko ashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ko ashaka gutera bombe mu Rwanda. Rero kumva ko ibihugu byohereje ingabo muri SAMIDRC bizi neza yuko Perezida Tshisekedi afite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, ibyo ni byo kwibazaho. Hakaba n'ingabo z'u Burundi rero nk'uko mubizi nazo zoherejwe hariya iburasirazuba bwa Kongo mu kurwanirira Perezida Tshisekedi. Zo zikaba zihuje n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ingabo z'aba ba FDLR, kuko baranakorana ndetse bakaba banakorana n'aba bacanshuro mwabonye bari boherejwe iburasirazuba bwa Kongo kugira ngo bafashe muri uwo mugambi. None se ingabo za SAMIDRC ko zikiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwebwe muzifata mute? Muzifata nk'umwanzi cyangwa se mushobora gukorana kugira ngo amahoro agaruke muri kariya karere k'uburasirazuba? Twebwe icyo twifuza mbere na mbere nuko uyu mutwe wa FDLR nyine warandurwa burundu muri kariya karere, kuko umaze imyaka 30 ufashwa n'ubutegetsi bwa Kongo mu bihe binyuranye. Icyo twifuza mbere n'icyo ngicyo. Iki cya kabiri twifuza nuko ingabo z'amahanga
zatumiwe na Perezida Tshisekedi kugira ngo zirwanye u Rwanda, kuko ari cyo bagamije. Iyo urebye imvugo za Perezida Tshisekedi nazo zabarwa muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde, kuko zibangamiye umutekano w'u Rwanda. Icyo twifuza kandi ku buryo burambye ni uko umutekano w'u Rwanda wabungabungwa ku gihe kirekire ku mupaka wacu na Kongo, kuko byagaragaye yuko hari umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, nk'uko bimwe mu bimenyetso byabonetse i Goma byagaragaje yuko hari igitero cyari giteganyijwe mu bihe biri imbere. Ibyo bimenyetso ni bihe? Ibyo bimenyetso birahari, tuzabitanga igihe nikigera. Ntabwo wabonye communique yacu? Narayibonye, ariko nagira ngo muvungurire kumva ijwi rya Amerika muri kano kanya. Ni iki mwabonye kibemeza ko hari umugambi mubisha kandi wenda gushyirwa mu bikorwa wo gutera u Rwanda? Hari byinshi bizamenyeshwa igihe nikigera, ariko hari intwaro nyinshi zoherejwe. Hari ubuhamya bw'abasirikare ba FARDC bafashwe ku mugambi bari bafite wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko n'izo ntwaro zivugwa zari muri kilometero 3 gusa ku mupaka w'u Rwanda, kandi uko zari ziteye nuko zanganaga ntabwo zari zo kurwanya M23 gusa, ahubwo zari zo kwibasira u Rwanda no gutera u Rwanda nk'uko abo ba FARDC babyemeje. Ariko ibindi bimenyetso muzabigezwaho igihe nikigera. Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu uhaye ijwi ry'Amerika. Nibashimiye. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru rero murabyumva aribanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahanini. Nk'uko rero twabivuze, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murabizi umutwe wa M23 umaze iminsi urwana n'ingabo z'igihugu FARDC. Murabizi ko wigaruriye umujyi wa Goma mu cyumweru gishize. Kuva rero icyo gihe ibikorwa bitunze abaturage muri rusange buri munsi byari byarahagaze, ariko kuri uyu wa mbere ubucuruzi bwasubukuwe neza mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Goma. Turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera. Jimmy, wiriwe neza? Mwiriwe neza Thomas. Niko wazengurutse umujyi wa Goma, ese hari utuntu washoboye guhaha? Yego, kuri uyu wa mbere hari ibintu nanjye nashoboye guhaha, kuko murabizi ko intambara zagiye zigira ibibazo, ziteza ibibazo ku baturage mu ngeri zose. Ubwo rero nanjye nabonye umwanya wo kujya guhaha mu masoko, mu isoko rimwe rinini ahangaha mu mujyi, isoko rizwi nka Kituku. Nahageze rwose, ndetse n'andi masoko atandukanye. Uyu munsi wabonaga ko hari akantu, hari ambiance, ibikorwa wabonaga ko byasubukuwe neza, uretse wenda nko kuba hari bimwe bitakozwe, ariko wabonaga ko abaturage basubiye mu buzima busanzwe neza nk'uko byari imbere y'uko umutwe wa M23 wisubiza umujyi wa Goma. Ariko se usibye amasoko rusange nk'amaduka, amabanki, byo byafunguye? Uyu munsi ibyagaragaye cyane nuko ni amasoko yafunguye, amaduka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'abantu bacuruza ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Ariko za banki, amashuri ndetse n'izindi serivisi za leta kugeza ubu zo ntabwo zirafungura. Gusa kuri uyu wa mbere wabonaga ari umunsi utandukanye n'indi minsi cyane kuva aho M23 igereye muri uyu mujyi, kuko ibikorwa byose ndetse na za bus mu muhanda wabonaga harimo ambiance ikomeye cyane, bitandukanye n'iminsi ishize. Thomas. Yego Jimmy, turacyari kumwe. Nikose, usibye nk'amashuri yo ntabwo ari mu bucuruzi, ariko rero nayo ari mu buzima busanzwe bw'abantu. Byo hari amashuri yafunguye? Nk'uko nari maze kubivuga, amashuri yo hari icyari ikibazo gikomeye cyane, kuko ubona abarimu bamwe nagerageje kuvugana nabo, ubona
badafite umugambi wo gusubira mu kazi. Abanyeshuri nabo ubona abana ababyeyi bagitinya ko basubira mu ishuri, basubira ku ishuri bitewe n'umwuka of course ukigaragara mu mujyi. Ariko ibindi bikorwa nyine nk'ibyo by'ubucuruzi nkubwiye ruguru aho wabonaga ko byo biri gukorwa neza cyane, ahubwo ntekereza ko ibyo kurya byabaye byinshi mu mujyi kurusha uko byari bimeze, cyane ko iyi ambiyanse abaturage batayiherukaga, ndetse ubwo na n'ubu tuvugana za moto ziratembera, ibintu abantu bari baheruka kera cyane nko mu myaka ine ishize. Thomas, none se ni byiza ubwo ibiryo bihari, ubwo ibiribwa bihari, ibiciro se byo bimeze bite ugereranije no mu minsi yabanjirije ifatwa ry'umujyi wa Goma? Ubu ngubu ibiciro wabinyuzemo wasanze byiyongereye, byagabanutse, bimeze bite? murabizi ko mu minsi yashize ibiciro byari byarazamutse cyane. Ibyo byaterwaga n'uko umujyi wa Goma wari uri hagati utagaburirwaga nk'uko bisanzwe, ariko kuri iyi nshuro amasoko nagezemo nasanze ibiciro by'ibiribwa rwose byagabanutse cyane, bitandukanye na mbere y'uko umujyi ufatwa, kuko ufashe nk'umufuko w'ibirayi wari ugeze mu madolari 140 gutyo 150, ariko ubu ngubu muri depo zitandukanye, mu bubiko butandukanye ndetse no mu masoko, urabona ko umufuko w'ibirayi wongeye kugaruka ku madolari 100, ku madolari 90, 80. Ibyo biterwa n'uko ibyo kurya byose byari byaragumye muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse n'ahandi hagaburira umujyi wa Goma. Ubu ngubu ibarabara zifunguye, ubona ibimodokari zitwara ibyo kurya ziri kuza ari nyinshi, so ibyo byumvikanisha neza uburyo ibiciro by'ibiribwa byagabanyutse ku rwego rwo hejuru. Thomas, wavuze ngo nk'umufuka w'ibirayi uvuze amadolari, ni amadolari y'abanyamerika muri gukoresha ku masoko? Kugeza ubu amadolari y'abanyamerika aracyakora, gusa nayo atangiye kugira ingufu nkeya, kuko abantu ubona bari gukoresha amafaranga y'amakongomani gusa, kuko nk'amadolari 10 yari ari kuvunjwa amafaranga y'abakongomani ibihumbi 28 gutyo, cyangwa se 28,000 francs na 29,000 francs, ariko ubu ngubu ryamanutse rigera ku bihumbi 25. Mbese urabona ko idolari naryo riri kugenda ritakaza agaciro buhoro buhoro, gusa wenda imbere sinzi uko bizaba bimeze, ariko ubu ngubu rwose ubona ko idolari naryo ryamanutse cyane yashize, aho ryabaga riri kuzamuka cyane. Mu yandi magambo, ushobora kwishyura umucuruzi ugiye kugura nk'ibirayi, ibishyimbo se, amashu se, ushobora kwishyura amadolari cyangwa se ukishyura amakongomani? Wishyura, ukoresha amadolari, ariko iyo ufite idolari baraguhenda cyane, gusa ubona ko abacuruzi nabo ubu ngubu bari kwemera neza cyane, bari guha agaciro amafaranga y'amakongomani kurusha umuntu wenda ufite idolari. So ubona abo bantu ku isoko nabo batarimo kwishyura kimwe. Ufite idolari baramuhenda, n'ufite amafaranga y'amakongomani nawe agahenda ufite idolari. Thomas, nuko ibiribwa rero birahari, hanyuma watubwiye ko n'amamodoka ari amabisi biri gukora. None se mufite essence? Ujya kuri sitasiyo ya essence ugasanga ihari ukanywesha nta kibazo? aho niho nabyo birakora neza, sitasiyo nazo ziri gukora neza, essence zirahari, gusa ikirimo kugaragara, ikintu nabonye kuri uno munsi ni uko ahubwo essence ndetse n'amazutu nabyo byazamuye ibiciro cyane. Abo nagerageje kubaza abacuruza za essence bambwiye ko impamvu ibiciro byazamutse ari ukubera ko aho barangurira ubu ngubu essence itari kwinjira cyane. So ibyo rero bigatuma na moyen de transport cyangwa se uburyo abaturage basanzwe bakoresha nabwo butangiye kugenda buzamura ibiciro. Ni ukuvuga urugero, umuntu uva muri centre ville ajya muri komine ya Karisimbi bari basanzwe bakoresha amafaranga 100 gusa, ariko ubu ngubu ubona ko biri kugera ku 150 ndetse na 200 ahantu hamwe na hamwe. Hanyuma ubwo rero nyine essence
ituruka mu mahanga yinjira Goma ubusanzwe inyura mu Rwanda aho ngaho ku Gisenyi Rubavu. Imipaka rero irafunguye, ibicuruzwa birahita. Imipaka irafunguye neza cyane, umupaka nyine urabona uhuza u Rwanda na Kongo ho urafunguye neza, ndetse n'ikindi cyongeyeho nuko ubushize mu minsi yashize umupaka wafungaga saa 9 z'amanywa, ariko ubu ngubu uri gufunga saa 12 ndetse hari ukanagera na saa 10 na saa 1 z'ijoro ugifunguye abantu bacyambuka, kuko mu kanya niho nari mpavuye ndetse n'ejo narahageze, ejo ku cyumweru naho narahageze. Mu by'ukuri ubona ko ari ibintu byahindutse cyane mu mihahirane ya Goma na Gisenyi, kuko niyo mijyi yegeranye cyane. Imipaka yo umupaka ubona ko ufungurwa neza, kandi ibyo kwambukira abantu basanzwe bakoresha CPGL ubu ngubu bari gukoresha utuntu tw'utujeto gusa, ukaba ufite ikarita, ukaba ufite irangamuntu yawe, ikarita y'itora ahangaha ukagenda n'ijeto igura amafaranga 50 gusa cyangwa 500 francs, ukambuka ibintu bya CPGL nabyo ubona ko bitakiriho. Thomas Jimmy, shukrani bakomera, ndagushimiye cyane rero, ubwo ngubwo iyo nkuru uraza kuyitunganya nanone uze kuyiduha neza. Urakoze cyane. Murakoze cyane namwe. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. nk'uko nabibabwiye rero, usibye Goma yafashwe mu cyumweru gishize, ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Intambara rero ubu ngubu yimutse ijya mu ntara ya Kivu y'epfo. Muri urwo rwego ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23 barimo bararwanira muri teritwari ya Kalehe, mu birometero hafi 50 uvuye mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'epfo. Kubera iyo ntambara rero, abakozi b'umuryango w'abibumbye by'umwihariko abo mu mutwe w'ingabo z'amahoro MONUSCO barimo barahunga bambuka banyuze ku mupaka wa Kivu, mu mbabarire wa Rusizi ya mbere, bajya rero mu Rwanda. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima turi kumwe kuri telefone nawe. Mutijima, we wiriwe neza? Wiriwe neza Thomas. Aho hose wahasuye, wageze ku mupaka, warebye ukuntu abo basirikare ba MONUSCO n'abasivile ba MONUSCO barimo bambuka, none se bahageze abambere bahageze ryari, hanyuma baje bate, hanyuma bahavuye bate? Icyo nabanza kuvugaho gatoya nuko abakozi ba MONUSCO barimo guhungishwa cyangwa bari guhunga banyuze mu Rwanda, n'abakozi b'abasivile. Kugeza ubu nta personnel militaire cyangwa se abasirikare barambukira hano mu Rwanda. N'abakozi b'abasivile biganjemo abagore n'abana, harimo n'abagabo bakeya. Ariko mwari mumbajije igihe bahagereye, amakuru dufite nuko batangiye ubundi kuhagera mu masaha y'ikigoroba y'ejo ku cyumweru, ariko uyu munsi bahageze isaa 8 zibura iminota mikeya ku masaha ya hano mu karere k'ibiyaga bigari hano mu Rwanda no mu Burundi. Baraza rero, uburyo bazaga, imodoka bazagamo zabasigaga ku ruhande rwa Kongo, bakambuka n'amaguru, bakaza bagaca mu nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka, bakabaterera amakashe y'uko binjiye mu gihugu. Hanyuma hari amabisi manini, hari bisi zigera kuri 7, harimo inini enye na minibisi 3 byari bibategereje zo mu Rwanda. Bazaga rero bakajya muri izo modoka ku ruhande rw'u Rwanda, imbundi imodoka ya polisi ikajya imbere, bisi yuzuye igakurikiraho, bakaza. Amakuru twaje kumenya nuko bari gukoresha u Rwanda nk'inzira, ariko bo destination yabo cyangwa se ahantu berekeza, bagomba kuberekeza, bazafatira indege mu Rwanda bajya Kinshasa. Ayo ni amakuru nahawe n'umuntu wo mu nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka hano mu karere ka Rusizi, wambwiye ko bo ni uguca mu Rwanda gusa, ntibahaje nk'impunzi, barahanyuze, ariko aho bazerekezaho ni Kinshasa, indege zizabakura zibajyana
kugeza ubu rero abantu umubare w'abamaze kuhaca ntabwo nabonye umubare wose ntibyankundiye, ariko abahanyuze mpari ni bisi yatwaye abantu bari hagati ya 40 na 50, bivuze ko kubera niyo saha ya saa munani ubundi umupaka ufungwa isaha ya saa 9, bigaragara ko izindi bisi zo zazamukiye aho, bivuga ko n'ubundi aba bakozi ba MONUSCO cyangwa se n'ab'imiryango mpuzamahanga bakoreraga hano i Bukavu no ku munsi w'ejo kuwa kabiri barakomeza kuza bambuka bagenda. Nyine izo modokari zibazana ni za Loni, n'ayo mabisi bafata mu Rwanda n'aya Loni? Oya, imodoka zibazana ku ruhande rwa Kongo zo ni za Loni, ariko zo zisigara ku ruhande rwa Kongo ruguru, binjira mu mupaka n'amaguru. Ntabwo imodoka zibazana ngo zibageze mu Rwanda, ariko bisi zo ziri kubatwara mu Rwanda ntabwo ari iza Loni, ni bisi z'abikorera. Hari kampani yitwa Horizon isanzwe ikorera ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara y'Amajyepfo. Nizo bisi wabonaga ko zirimo kubatwara, banditseho ibyapa byanditse, bamaditseho udupapuro tugaragaza bitewe n'umubare w'imodoka, bakandika MONUSCO 1, MONUSCO 2, 3 gutyo, ariko ni imodoka za kampani yikorera aho mu Rwanda cyangwa se ikigo cy'abikorera mu gutwara abagenzi cyitwa Horizon. Ntabwo ari imodoka za Loni zabatwaraga ku ruhande rw'u Rwanda. Watubwiye yuko nyine abashinzwe za gasutamo batera amakashe mu mapasiporo yabo, none se hari abategetsi b'u Rwanda bo baza kubakira cyangwa ni mbese ni abapolisi gusa babaherekeza? Ni ukuvuga ngo nta muyobozi mu rwego rwa politiki wari hano ku mupaka mu rwego rwo kubakira, uretse abashinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka ndetse n'abapolisi bacunze umutekano ku mupaka. Nta bandi bantu, nta n'indi protokole bakorerwaga, ni ukuza bakinjira mu mupaka bagatererwa kashe ku ruhande rw'u Rwanda, bakaza binjira muri izo bisi berekwaga n'abashinzwe abinjira n'abasohoka, bakinjiramo, hanyuma bisi yuzuye niyo bahitaga bagenda gutyo. Aho rero ku mupaka wa Rusizi ya mbere, aba bakozi yego n'imiryango yabo, abakozi ba MONUSCO b'abasivili n'imiryango yabo, nibo kugeza ubu ngubu babonye bahita, nta bandi bantu abaturage b'abasivili b'abanyekongo barimo bahunga bava muri aho ngaho mu ntara ya Kivu y'Epfo baza mu Rwanda? Kugeza ubu nk'abaturage b'abasivili b'abanyekongo bo bagahunga baza mu Rwanda, bo nta barahagera, ariko barimo barahanyura. Biragaragara hari imodoka zabo, kuko uyu ni umuhanda n'ubundi bakoresha cyane uhuza Bukavu na Uvira, kuko bagombera guca mu Rwanda. Abo twagiye tubona rero ni abari bafite ibikapu byabo, ariko bari mu modoka, bari mu nzira n'ubundi bakamanuka Bugarama bambuka bajya Uvira. Hari abashobora kuba bafiteho imiryango cyangwa se ahandi bibwira ko haba hatekanye mu gihe bategereje uburyo ibintu byaza kugenda. Andi makuru twamenye uretse aba bakozi ba MONUSCO ni uko hari abakozi b'abanyamahanga cyane cyane b'Abashinwa babaye bahungiye mu mahoteli ya hano i Rusizi kubera gutinya nyine ibibazo by'umutekano muke mu gihe intambara yari igeze muri Bukavu. Nabo rero ariko bahari muri ubwo buryo bwo kwicumbikira muri ayo mahoteli. Naho abandi banyekongo b'abaturage basanzwe nta barahungira mu Rwanda kugeza ubu, uretse kuhaca nk'inzira berekeza mu bindi bice bya Kongo bisa n'ibyitabuye Bukavu nk'aho za Uvira n'ahandi. Noneho twihuse cyane akanya gatoya nko masegonda 10, umutekano wifashe gute aho ngaho kuri Rusizi?